Mutesi Scofiya cyangwa Mama urwa Gasabo TV akaba ageze ku nzozi ze zo kuba umuyobozi wa Rwanda Media Commission cyangwa se RMC. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV happy ngiye kubagezaho amakuru akurikira. ese Mutesi Scofiya ni muntu ki? Mutesi Scofiya ni umunyamakuru ukaze kandi ukomeye, ni igihangange kubera ko ajya kuzana amakuru muri Kongo akanyura mu bisasu akagenda. N'umugore urenze abagabo benshi cyane. Mutesi Scofiya ni muntu ki? Mutesi Scofiya akaba afite YouTube channel ebyiri, duhere ku ya mbere Mama urwa Gasabo TV, akaba afiteho abantu bamukurikirana cyangwa se abasubscribers bangana n'ibihumbi 339, akaba amaze kuhageza afite zingana n'ibihumbi 2400 zirenga, akaba amaze kurebwa na miliyoni 55. abo ni bo bantu cyangwa se igiterane cy'abantu bamaze kumureba. Akaba yarafungiye urubuga nka YouTube ku itariki 25 z'ukwa munane 2021 nibwo yafunguye iyi YouTube channel Mama urwa Gasabo TV. Twakomeje na YouTube channel ya kabiri yitwa Mutesi Scofiya TV, akaba afiteho abantu bamukurikirana bangana n'ibihumbi 192 by'abasubscribers, akaba amaze kuhageza afiteho zingana na 384, hakaba amaze kurebwa na miliyoni 16. ho akaba yaratangiye gufungura urubuga nka YouTube ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri 2023. Iyi nama y'abanyamakuru ikaba igizwe n'abandi bantu batari abanyamakuru n'abandi banyamakuru. Iyi nama y'ubutegetsi y'abanyamakuru muri Rwanda Media Commission cyangwa se RMC hazamo Uwimana Jean Pierre na Dr. Liberata Gahongayire, n'abandi hakazamo Nyirarukundo Savera n'umunyamakuru wa RBA, hakazaho Philibert n'abandi bagiye batandukanye. Rero ubu Mutesi Scofiya akaba azahindura ibintu byinshi mu itangazamakuru, akaba azajya agenda atanga amakarita, ariko Mutesi Scofiya akaba yasimbuye Cleophas Barore, niwe wari uyoboye uru rwego rw'abanyamakuru muri Rwanda Media Commission. Akaba yari amaze imyaka myinshi ayoboye ubu buyobozi bwa Rwanda Media Commission cyangwa se RMC. Mutesi Scofiya ni umunyamakuru ushoboye cyane urenze n'abagabo, akaba anyura mu bibombe byinshi cyane ajya kuzana amakuru muri Kongo. Mwareba amakuru menshi cyane yagiye azana akomeye, aho benshi bagenga bamwita ko ari umusirikare, akaba akora umwuga w'itangazamakuru ko, ariko ni umuntu usanzwe ukora kandi akaba ahagarariye uyu munota itangazamakuru ku banyamakuru bigenga cyangwa se bigenzura. Niba uhageze hano kuri uyu muyoboro bwa mbere uramenye, ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. niba wahageze kora subscribe, like, comment ibyifuzo n'ibitekerezo. Ikindi wifuza kwamamaza kubona wadusanga live kuri Pero TV show, naho dufite YouTube channel ikurikiranwa n'abantu benshi cyane. Uyu munyamakuru kandi akaba azaca amakimbirane hagati y'abanyamakuru cyane, usanga baserera cyane bapfa na views n'ibindi bintu byinshi cyane. Uyu munyamakuru azabikosora, bamutoye bitegereje neza cyane. ni umunyamakuru ushoboye, akaba agiye kuvugira itangazamakuru mu Rwanda.